bahike mankha koita somoi man abo bobo hai condition mankha abo khai ang tini man mani krom hai condition manu je prothomo tini horni tinjan simi ani sui khub singka hankena sui singmang sing cha phaini koi bar guri nai kha a jaga to kun krei hingka lokhano asiri siri phungni basa phuru ang thang nai mani sui sing tong hingka bahanya aro amin khorang hai khnata hai meng pung tong hingka lokha ang thang nai phai hingka no amin sing khna wa bo songo baza khna hingka ang phai phai proshno na hana ang proshno receive khai na hana nangla nya thangi phaiye taisi thang sui sing tong khu hingka sui sing tong da ang thang nai hingka amin de tam hone nya thang hingka nuguri khata awul borok busa se deba o anar misti logar samkana tong public bornung khangka lokha ritu di borok busa ala khosala ya koi hospital ki hele kata koita rogong na bon je actually time hingka to ki 7:30 8টা hai rong khnata dorgo tubu abo khosawiya koi hospital no ne tui phele kata karon abo to borok bule thangi tonga nang nai go haike ambai bumung an bung sandaram de borma bo jaga mana kamin bumung abo Rajkumar Sardar para ITI college ni opposite side Khumulwng ITI college ni opposite side bo jaga o man abo ke abo ke wa mlang bo song abo ani nok bai bisi chale gana sawon an nok bai ekdom ani boundary bai nang jakta gana haike Sini Bwlungo o sini Khumulwng ITI college gana Bishu para injago ajago serai obalong bisingo bai kelangai thangga nai khnao engkai mani phaika masa sini okra sondaram deborma engkai pungotui phaika engkai serai no naya kori motamoti kam khaino ri rok dulu ya knai kita kutung tonika awan kore sang helpline no child helpline no call khaya kono sang child welfare ro jogajog khai sang GBO pathoi rikha sani condition bahai tabo sali condition kaham na tongo kamar kaham tongo susur